Vicewood TV, we are back once again with another video about uKhuzani Mpungose ngomlando yakhe elokhu eyenza laphana endimeni kaMaskandi, especially online. Endimeni esimhluphe kakhulu uSpotify. Siyabonga ukuthi yena ulokhu ebuyile ezovela ukuthi nayo khona and futhi uyingxenye enkulu kaMaskandi. Right. Kuthiwani kuma-album kwi-top 50 laphana ku-Spotify. I-album ekwazi ukungena kwi-top 50 futhi yafika yaba number 1 kube eka-Khuzani, and kube iyona yodwa engenile kuleyo top 50. Thema ingena yayohlala phezulu esicongweni. Album amaskandi, akusiwa amapiano, akusiyona i-house, yona hip hop, yona R&B or whatever genre le oyaziyo, kube ekabani, kube yakho uKhuzani ukuthi kungene i-album kwi-top 50 aphinde futhi ayohlala phana ebe number 1. Sathi saziba lokho kuleli viki lilodwa leli esiphuma kulona last Friday nale Friday yayizolo, uKhuzani ukwazi ukuthi athole ama-streams awu-3.98 million kuna wonke umusic wakhe, including ne-album entsha ukuthi yena ingene lapho. Sekuthiwa yena amafiga iy'balo ey'nkulu lezi ezimbeka kuba number 2 ukuthi uKhuzani akwenze lokho. Kulo mculo okwenzile lokho engicabanga ukuthi umzukulu ukuthi yena yonke into yakhe lapha ku-Spotify uma ihlalwa imnikeze u-3.98 million. Ukuphuma kwe-album kuphinde kwaboosta nezinye iy'ngoma ukuthi zikhuphuke ama-streams njenga last year njengoba kwenzeka nje. Kuphinde kwathiwa futhi iy'ngoma eziwu-21 zikaKhuzani ku-album yakamuva ethi Inhlanhla iza nebhadi, kube elinye i-record ukuthi zikwazi ukuthi zingene zonke zo-21 kwi-top 200 le eba lapha ku-Spotify. uSpotify uba nengoma eziwu-200 ey'threndayo, ey'chathayo ukuthi le inama-streams amangaka, zikhuphuke zehle kanjalo kanjalo, zibanga ama-position until zifike number 1. Kuthiwana iy'ngoma ey'ningi ey'kwazi ukuthi ingene for any Maskandi artist ngeviki eli-1 ziwu-21 iy'ngoma zingenile zonke. Manje lo mlando le sizoyiziba kanjani? Sizolokhu sishaya ngathi asiboni yonke lonto le. Bakhiphile bathi iy'ngoma ey'no-17, bakhiphile bathi iy'ngoma ey'no-13 kwamanye ama-album, o-15 bakhiphile, kodwa iy'ngoma zabo zonke ayikwazanga ukuthi ingene ngesikhathi esiyi-1. uKhuzani lokhu ukwenze so simple, easily. Amanye ama-record uKhuzani azomhlola yila uzospecify kuwona, kodwa zonke izinto ey'njengalezi ey'ncanyana ey'njengalezi ezi-edayo emlandweni kaKhuzani zishawa indiva. Kuyamangaza kwalapha eSouth Africa ngampela. 3.98 million in 7 days ukuhlanganisa wonke umculo kaKhuzani okhona uwushayile. Into angakaze azayenze before uyaqala ukuyenza kodwa angeke lokho kuze kushayelwe ihlombe. Zibuze ukuthi kungani ukuthi kwenzeke njalo. So akunandaba-ke lokho, kodwa uKhuzani angaqhubeka enze kahle, abantu abadlala umsebenzi wakhe abaqhubeke bembeke kulezi ngakulona ngoba usaqhubeka wenza kahle, usaqhubeka uyaphusha. And abanye abantu bayofika futhi bekwenze lokhu okwenziwe uKhuzani, abanye bekwenze kangcono. Kodwa kwamanje ngoba uKhuzani wenzile ngale album yakhe, yingakho sikhuluma ngakho, yingakho sikuveza, yingakho sincoma ukuthi yena muhle umsebenzi owenzakalayo. Sibonge ithuba esodibana ngokuzayo.